ule mtoto mtuko ne kunyumba ni babako. Unaka wao uskosa bulosi. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunafika wakati mzuri ya kwenda kupatia ba Maria yetu mabag ili baende kupatiana bilapo ya mwisho mbele za Mungu na mbele ya watumishi wa Mungu. Amen. Basi Akili utakamata bag ya mpenzi wako na dada na utakamata bag ya mume wako, na tutaanza na kaka Akili mwenye muda kidogo tu hapa anataka kuwa baba. Ataanza kumuita papa Akili. Basi Akili, mbele ya kuvika mke wako pete, utaenda kumwambia maneno yenye hauyamwambiaka tangu mkutanani. Kweli yote yenye iko kuro yako yenye hauyamwambiaka. Usije ajisikie wara siku ya leo. Vile vile Akili ukishamaliza na wewe vile vile utaambia Akili maneno ya kweli yenye iko kuro yako yenye hauyamwambiaka tangu muonane. Basi tutaanza na Akili, karibu. Na mbele ya Mungu na mbele ya watu ya Mungu, na kia tengeneza mbele ya bibi yangu maneno siyamwambiaka. Avani kuoe bibi yangu ilitokana na shangazi yako. Na petite sera kule mwenye anakufuata kumgongo alitosha mimbangu mbili. Sasa hapa tuko mbele ya Mungu na mbele ya watu ya Mungu, na kuvalisha hii pete mkona yua njoo kweli ile, na kisha msama hakuna tena hukumu. Amen. Okay. Amen. Amen kanisa. Amen. Yes. Mtiko na tubu, basi hakuna ya kufanya. Basi tunaenda kumsikiliza dada naye, na wewe utasema yote yenyeko kuro yako kusudi. On a toujours dit que le linge sale se lave en famille. OK? Merci. Mbele ya Mungu, mbele ya kanisa. Tunakumbuka ke bagani ex yangu. Jana kuveye, nilizika ujana wangu naye. Preza. Siamaliza. Na ule mtoto mtuko ne kunyumba ni baba.